Katanan Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hakajan mit Southrik Rempang, kalakang hadu henriu teliki karkhana ki badan hakathan bernihan, namar kajingat lat ye ki kendon an penmit dem pui-pui. Kini ki karkhana ki belasyak kang bat ki badan hapok ke Export Promotion Industrial Park EPIC bernihan, ki kentup Kasham Century Ferro Alloys Private Limited, Kakasi Alloys Limited, Kanalari Ferro Alloys Private Limited, Kapawan Casting Private Limited, FW Ferrotech Private Limited, bat ke SR Bioproduct Private Limited, ha kabaladan kunaru kumbah riulak tingka, ya arteli ki karkhana. Ha kane kaju kajan miet, ki opisar ke MSPCB kila hiar syakatan katlai mer, ban jurib ya ki karkhana ki belas subah penmit tidam jabo, Henry Shimla yok bat satya namar kajik aidaw, bakila kang bat hut ki tiar gitar. Kanim day kasi ng komila inspection sini actually kani inspection bangila kani ka inspection ko monitoring ngila asdang na do ka Arfa South ko jong banay benengkong January tak ada kani ka sngi kani ka meet nata ka meet ro inang inspection biang sa kini industries namar ba nakapor ko sa kapor ngiyo ay complain nagi brew nagi sinong jong kapernihat bagi ang ba por meet kini ki industries ki penmi ya kani ka tedam hakapor bangim laban inspection nakata daw ngilawan kanang nan ne hakapor men metro kani kamday kasi ng koming wan por men met hagi siya hakato ka arpo nyo terik ro ngilawan kanang sa do siya si Cambry katay sobdan sa West Kasi Hills ro kato por ngiyabe PTB hi office ng State Pollution Control Board kadang kaway ka office te kita day ka jingjaring iban man be mga por haday ro kataro ngilang nang lehi ban ya be man na bernihat sa do sa West Kasi Hills ro. Tihadin bagi la inspection na do ka Arpo South rik jong January ngila yo ban bat kini ki industries mo ki ba permit tada mga pormen meet pormen skiro ngila phakang ro benta ka ski ngila phakang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district ngila phakang kini ki industries ki ba kerteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited, Kakasi Alloy Limited, Kanalari Ferro Alloy Limited, Pawan Casting, FW Ferrotech, SR Bioproduct Private Limited. Kini dia improve tali industries pigila kang hado mentakas ngi. Te den nagtapat ngila pa ro ya ka EC la ni kata environmental compensation. Kamut ka kajing siu kajana bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit jongki tingila fine yo Sam Century kumba impose ka fine kumba saulak ti bat yo Kasi Alloy arlak nengka ini deki action tang ha deki kendiat sngi bingila yo ban le ti ha deki stio artio bingila daple gila khang rutri industries ngila impose fine ro ndrulak kani ka bat kinang ong ipi ba ka way na ka industries ka Sam Century kalawan mi sa office jong iro ade nata paka panma pikini ka saulak kanre naka office jong ang ba simbala penkai ka angim la soban map te kala siwi ka fine ba saulak ka monitoring jong kamday ka banungkong ang ipi ko mo ang menero bat ka way ro kamday ka bakado man ka por ngin wan ko bigini ka sa price inspection naka way industries te kadai kamday ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ka kamday kat bagila kat bagidan pre ngin la sa kini ki inspection man meet PE ro kawai ro bigila kawai dengan kabram jong State Pollution Control Board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai i kini kawai ka instrument jong yang ni milabu ba gi monitor kini industries kini ka instrument gi bu na kawai industries man gi por ba borok industries kemudian ya berlihat ha borok ga jalar kawai